Biziwe ngifuna ukwazi. Asithabulula umkhumbulo ke. Namhlanje njengoba namalanga ama-23 kuNdaka 2026 kulilanga lapho kwenziwa khona imali yokthoma imali yesimbi icoin ngo-1836 sekwaba imali ekhona ukuthi ikhone ukuthenga uyakhumbula ukuthi ekadeni bekade kune-bartering inika unginika ipuphu ngikunika inyama ngokuhamba kwesikhathi ke kwafakwa indaba yokuthengwa kwezinto 1836 imali yokthoma eyasetshenziswako ukuthi ilinganiswe nevalue yalokhu okufunako yathoma ukwenziwa ngaleli langa ngo-1836 nguFranklin Bailey. Kanti kazi ke inarha ezinye ekubalwa ukuthi kwaba zinarha zokuthoma ezathoma ukuthi zisebenzise imali kubalwa iChina, iAmerica nenarha ezinye ezilapha ke ku-Asia ezathoma kadanyana ngo-1618 ukuya ku-907 kodwa ke imali abazenzako ngaleso sikhathi bengasiza imali ongakhona ukuthi uzilinganise nevalue yalokho ofuna ukukuthenga kodwa ke ngaleli langa America bathi nasi imali yokthoma eza kulinganiswa patsi nange ubrotho buyi-10 rand thola imali mhlawumbe ke amacoin amathathu ayenza ivalue le ye-10 rand akhona ukuthi akunikele ipuphu ye-10 rand kwenzeka namhlanje ngomnyaka 1836 ngomswa uFranklin Bailey. Anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM Izinto zimoto yo ikuphethe butshelela bukhanya ba